clear tu te in zain chibai le vekule tuntum kan video a chuanin Staff Selection Commission SSC Hnaruak Combined Higher Secondary Level Examination 2021 nimin February ni khata notification anti chuatak chungchang kha bi chian na kan nei le don ani video masalama kan lo soi to thin angin kumtin SSC hian Group B non-gazette le Hnuailam Hnaruak exam conduct thina chungzinga chuanin SSC CHSL Combined Higher Secondary Level Class 12 chin dil thei kha ania tin SSC CGL Combined Graduate Level Graduate chin tana dil thei kha ania tin SSC MTS SSC Stenographer SSC Constable SSC JE SSC CPO Delhi Police kan ti thin le adang dangte ala thina ni tuntum SSC CHSL exama Hnaruak omte chu pakhatna Lower Division Clerk LDC panhina Junior Secretariat Assistant JSA pathumna Postal Assistant PA Sorting Assistant SA Data Entry Operator DEO le Data Entry Operator Grade A khang post paruk khang na paruk te kha tuntuma hianin arwakani post work zathi confirm alani chi alawa nikum sahni le somni pakhata khan post sanga jasari le somret pakwa alo ruak towa kum sahni le somnia khanin post sangli jasari somni le paruk alo ruak to boka tichuan be saidan chuan alo bera kumin sahni le somni le pahni SSC CHSL exama hianin post sanga borvel ruak tura ngai ani tichuan state wise le ST general category azira post ru adan post omdan ani chu nakina SSC official website lamin total vacancies anon confirm huna kan soi chiang le don nia hlobi chungcha han leila hlo hi Lower Division Clerk LDC tan bi khianin pay level 2 chu cheng sing khat sang kwa zakwa tanga sing ruk sang thum le zahni inkar ani don ani chutiang bok chuanin Junior Secretariat Assistant JSA po hi pay level 2 ania tin Postal Assistant PA kan ti hi pay level 4 chu cheng sing ni sanga zanga atanga singriat sangkhat le za inkar an hlo don ani chutiang che chuanin Sorting Assistant SA po hi pay level 4 ania Data Entry Operator DEO hi po hi pay level 4 a oma tin Data Entry Operator veka hianin pay level 5 po anom bok don ani Data Entry Operator Grade A omleya hei po hi pay level 4 singni sanga zanga tanga singria sangkhat le za inkar ani don ani tichuanin deal tura thiam na ngai te han en leila pakhatna chuanin LDC kan ti te JSA te tin PA SA le DO kan ti ho kha khatiang ho deal tur khanin class 12 pass class 12 HSSLC pass ni angai ani tin DEO B ka khanin Data Entry Operator B ka khanin grade A oma chuta chuanin class 12 pass science stream mathematics la ani turani class 12 pass a po science stream maths la kha ni angai ani khami DEO grade A deal tur chuanin deal tu chuan class 12 hi thale March ni sari sahni le somni le pahni kumin March ni sari ma ngein a pass fel man turani a class 12 zirlai tan adil thailo tinani chu class 12 kha pass nge nge angai tinani chu tin hemi na dil tur hianin computer certificate emo working experience emo kha angai lawani age limit kumbi thli han enila kumsom paria da tanga somni le pasari inkarin an dil theni STSC keni tribal tan kumnga Appr age relaxation oma tichuanin kumsom thum le pahni thlangin kan dil thei tina ani chu tin athat big le na chu STSCB ka po rual ban lo PWD kan ti ho tan khanin kumsom panga thleng ngai na thiamna a omani scheme of examination han en leila tier 1 tier 2 tier 3 om donani tier 1 kan tia khanin computer based examination online atanga computer atanga exam khani dona chu MCQ ve kangchi khani donani tier 2 a hianin descriptive paper ani dona chu essay type kan tiang chi kha ani dona tin tier 3 om le tier 3 hi chu skill test typing test kan tiang chi kha ani dona ni kha scheme of examination exam patran chu ani
syllabus an enchiang ila tier 1b ka khanin computer based examination kan ti to kha part 1 part 2 le part 3 part 4 omanga khami tier 1 computer based examination b ka khanin part 1 a English language questions of ni panga marks som nga apunga part 2 general intelligence questions of ni panga marks som nga tin part 3 a hianin quantitative aptitude questions som ni panga marks som nga tin part 4 a general awareness 25 question 50 marks ti chuanin written khami computer based online exam a khanin question za omanga marks za ni pudon tinani negative marking om dona question pakhat ti diklo khani mark chanve chu 0.5 mark khami kha an pai zel dona ne negative marking om don tinani chu tier 2b khan en leila tier 2b ke chu descriptive paper ani dona tier 2b ka hianin mark za pudona chuta chuanin essay writing kan ti te letter writing application writing te presi kan tiang chi ho kha descriptive paper tier 2 a khanin ani dona ni tier 2b ka hianin qualifying marks om dona 33% mu angai dona ni tier 3b khan en leila tier 3b ki chu skill test typing test kan tiang chi khani a LDC te DEO te JSA PASA kan ti ho kha ka tianga khanin skill test le typing test kan ti ho kha claim ashan shet dona ni advertisement a chiang zok le chipchia zokin kan lo chiar chiang don nia exam center hi Mizoram a po a dona Mizoram a hianin aizola exam center kan nei dona ni apply dan turhan en leila application hi online atanga ti turani dona SSC official website chu ssc.nic.in atangin online in form fill up turani dona ni direct apply link hi hemi video description a hianin a link kada a tin advertisement PDF download thena link po video description a tho hian kada a video description kha kan lo check out donia tin rem chang ma sabera online atanga form fill up vel dan kha video ronti chu kan tumle donia application fee hi chengza general tanani a kaini STSC tan chuanin poisa sen angai lo thungani last date of form submission deal theinani hnung ber chu March ni sari thale March ni sari sang ni le som ni le pahni ani donani